ni wow men ulian tu training ko kusunet kay sa kayo at tahu lukai yang way pakonan Pohnpei na uya kupur kosanti kapayot ranwat niapang September isa kwalu taran ka honor ya ke tresa primao ranwat uya ran kay sa kayo uya kupur kosanti wot kanan ka kan katla motel yang katianan lolo o ipan ulian tay ti o pagitaran wan paron net and kakulian tay tinan lolo on rutungat Kailangan kamu speaker, kailangan Puran Senator San. Kaya luya kaya o sa karanilap, mail kati lolo ay pampatawan sa sal kapag. Kit sa palmar na penir katin kapupurayer tuon way parang silatin. Ong nang sa palmar pinin ko kusunod kaysa kayo main ko sa matang. Sir, tungalan ko kapan. Omen wek sesuatu tungalan ke koyak kamarain dan kau kawit sebagai sapel marngen dan kamarain men kawit men pasaneta men kit pakupura men kit kamarain iki to kau kawit kit nanu ya lama-lama ranut pa irakan saban tadi kan kasaleta dengan wow ongir kira pekat ong sapel marwe oto wekan ini ren ket pramawi kit yang kit kau kit ini ren ket halangan o ket kita sapel mar tolang sarawi ini yang kit kau kit perepre kit o sunculin ini ren ket halangan o katupal kit yang men kit ki sapel mar ka bagan ni cara Rankin kau wiki. Ini ran keten kalangan nilemeta ingi roga peta tungal parti sakaratanan. Iulian kitu sakarita nesansal nilang kabayanir o tungal santor sangkamo susustrai. Ham. Kalangan senator ko melan wan baronet pagil law wan rutungata kemudian kentai dia kaya katlanan sebelum materi uyak pur iban po na siya chief clerk kung lukuran marakan Senator Absen Abram Emay Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui Senator Ricky Carl Emay Senator Sensei Edgar Senator Wilfred H. Edmund Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Daniel Leben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendy Testuo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Mikel, Senator Kelvin C. Neff, Senator Melber A. Fred, Senator Dionisio E. Simon, Senator Nicaro A. Sina, Senator Francisco Simram, 9 speakers. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan sansal magkaya sa pulmandi quorum. Kaya kakakatlanan sa pulmandi uyak pur. Amon kaya baan katlang mag-proben ka kulian kaya di. O uya sa pulmandi sa karatan Pwuhng. Sansal me. Muna tayo baan katlang mag-proben ka kulian di sa pulmandi Pwuhng. Uya sa ulmatay Pwuhng dahil komal ma terbenasyo may pagkita tayo ng komal
Sa paler, kalangan, may kupure, chansal me, dahil sa bulman ko koro, magtay ka katlanan, uya kupur. Kupure yung ka kulian tayo tiya, uya sa bulman dahil sa karatan kapeng, melal sa karan misik, o kapeng lap. Pangkupuran na nilap, sa karan kaiponi, o wawlap, pangkupuran raksoko, wawlap, pangkupuran isyoko, wawan ko sa bulman dekan ko, nanalang ko, nang kanyay ko. Wow, tororong nabalap kay Tiparian Triak, Momocho government, national, state, local. Wow, ki Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Wow, ki Karyawan Kabina, Honorable Rolin Movic. Wow, ki Siyongkopong Labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy Siyongkopong Kan Koros. Wasak State, Tungalwa, Wong Vice Speaker, Honorable Miguel, Floor Leader, Honorable Abram, Owauniki, Honorable Senator Kan Koros, Langalang Samorop, Oloisyo Serisyo Somas, Kan o Langalangan Way, Kachampal Kan Koros, Nan Kalarwat. Men Pohnpei Koros, Melal Nan Chamberwat, Nan Kalal, Mastikan Kalal. Rakat, Oy Men Patroan Pagkailan Eopenanan, Uyakupurwat, Iban Ponasa, Floor Leader, Pangkakalway Tailan, Uyakupurwat. Kalangan maing Mr. Speaker, jungal sakratan kapeng kay pon yang wow pemburuan kak pacang bagam ciang gier hujan ketier mut kesempal wacu pausenan wewe wasak saja jungal wong kami wong ke Vice Speaker wong ke melel kan bakapai Honorable Senator kan ibil jungalan ke wow rel kan me pacang jail me singran wat nan kalori. O speaker baca yang kamu pause sama jail ran maun kapeng Pohnpei yu melel iralkan me pepean men kabese kan speaker mon iban bajula mo nan kapka me cholen giya kamu puraya boyen kak kabese iralkan me bajang jail me jangran wud nan wasan wilamalam dan cep kita amen ol kasyambalen way win matelnim Kabung Konojki, Setin Matelnim, Mr. Tomsiano Salmon, men Pagdag Chailan, Kasamogo. Speaker, point of privilege. Maybe Pachang, Setin Ranwat, Child Payamau, some child Pochit officer, Sang Executive, o LC Santos, o Pinagapman, may sang Rampen mitan bagan kalapat yang child men pagidag child kasamuray. Kalangan, may point of privilege, Senator Artui. Kalangan ko bro, Mr. Speaker. Yung pachiyan sa bulungan sa karatan, LLWA matiyang ernin lang, LLWA nung kami, Vice Floor Honorable Members. Mr. Speaker, yung pachiyan point of privilege, may sansaler naman siyang kung karo sa imin chabiyata ulian to kit delegation is okay so melel malwa jo o bagik jailang kak moment of silence o jail yang kasampal gi milibilip an kauna metoka ol kasampalan way na ye Mr. Joseph J. Abuchmai masansal me luya lieutenant governor niyap o bilbuko lab o melel sion o niyan so ja biluya bil kabung kanachki so makan chaman may so okay, so kasampal man na siya, imin bagita, maluwat kalanggak moment of silence, bungan so kus. Kalangan, Mr. Speaker. Kalangan, Senator Artui, Chailan Waon ki Kabinsa Letala, and Mr. Abuchmai, Chail Patroyan, and moment of silence, Komalti Ebinanso, o Waon ki Kabinsa Letala. Kailangan ng kuburan speaker o member karos. Kailangan. Kalangan, Senator Artui. Miyadre, point of privilege, Senator Tekan. Senator Simina. Kalangan speaker, muna iban, Batruan, ang sumwa wisit. May napil ko na, bagi kasalita siyang tremendous climate change
Pulian di memuat rong moment of silence rong all kesampalan way jawab pujuman. Kinian siapa tu pada kepada yang all kesampalan uya nempompi. Obilnian siapa tu uya former song komungun bompi. Kinian siapa tu belu uya kesian penilik. Hari main koneng Thailand bilka uya moment of silence rong former Chief Justice. An siapa tu belu uya Chief of Staff rong kabna. Ye lepenset the Mr. Rodriguez. Kaya bilga ko yan, ansyo, utay lang kakawawi. Moment of silence. Kailangan speaker. Senator Simina Kawait Thailand bilka tiyang tapatoyan nan komal tumotomot Thailand bilka kwaon kiyo kasambal ki kabinsaletalaan former Chief Justice Benjamin Rodriguez. Kailangan speaker. Kailangan Senator Simina. May I point of privilege sang Senator Tegan. Masalaray ban po na sa floor leader. Speaker. Kumkupura floor leader po na sa Senator Perez. Kailangan kong Mr. Speaker. Walay ban state electoral for the privilege ay man patayan kong wiwiyay ito sa karatan kapten. Wow, ban kuburan sa Missile Code labalap. Phil, patayan sa walang sa karatan kay ko na matchiyang air. Wow, ban kuburan labalap ako at Pohnpei. One Committee Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, o Bilyang o nag-irail kan yang kita ng kalararamot. Mr. Speaker, sa on mo motor, dahil Phil, Pohnpei wat tay bi so bay eu kuburan kawana me sansal man winu e yola man na luya former AG and Pohnpei State luya former AG and national government luya former AG and state yap Pahrek o bilnian siya 1 minute kuya all kasampalman kuya bilyang tungan ki lang and nan serison wayno mar ilele o bilnian siya biluya man all clergymen nan momocho and here we are one parliament. Imen bil padawan kaginian sa water nagtagak bil nanan la patang penay melala warak ko syarikan kuigi malibilibin kauna bil tokair all managey was skalan. Kailangan Senator Perez jangan momonte men kakita Thailand bil patroyang nan kamalti motomot nan nala wawliki Sambaliki kabinsaletalaan Mr. Yoses Galan. Kailangan ko Mr. Speaker, kailangan rin honorable members korosyo. Kailangan Senator Perez, Vice Speaker Miguel. Kailangan Speaker naman iban sa karupagpag na narairwad ay man pagay tungal sa karangwawang kapuli sa palmamuya mo tungal mo kay tayo nila. Ito nang wasang nilamalan mo tayo tungal sa karangwawang kupromong on the floor kung baka ba yung norbol sa napos karos. Kung nagwiralagang koros na lang so tayo Iya lamalamin man sa maramit. Man Speaker, iwot out iti malibilit to ke ulan woy kasambal kayo. Dahil nanalar lawlaw nan kubur ki siliman. Akim sakala aman ol kasambal me pel kabal saletala me Pohnpei uya sa kanong.
ye Congressman Joseph Rusuman, mapilwiya aman Presidente na basam, o chansal na malibilip to ka ni harapan mo ang win palaw. Ang sawot, ikabal sa letalar, o atong alpalpar, awya-awya pan proto, o nakanagsigang win niya. Arupwegi, ol kasampal manmet, ang sawon palaw tinatatok, pinparabat sa Pohnpei, upil, kayong sa kalaan mo rin na awya President, imo awya Chairman in Kalian Education Committee man sa Pasang Congress. Iman pagi, dalanggap na nila, upil law-law ki, patong al-sailok, impilkak patapat. Kailangan pa speaker ni sangan mo mo dan pagig thailand biliw pa na payak o wow niki kapinsala talaan former President Joseph Urusman. Kalangan man speaker, o kalangan Kailangan promo pa speaker o Senator Chorus Masular. Point of privilege ay paan po na si Matay floor leader, Honorable Apron. Kailangan speaker ay jungal siguro ng sabal. Speaker man siguro promailo pagkik chailan kapantala kapulpan channel. Kaya man. Chansal magkamagit yung mayor, Thailand kapantela sa Matay Watawato, ala altan channel, pag kamagito. Uya ro miya utipay man pagkita Thailand kapantala sa Matay Watawat, wala altan channel. Kamu floor leader. Speaker ipilew siguro promailo pagkik chailan kak churug tiyo apali ng issue walunan kalendar. Kaya man. Kamagit miya ro utipay miya Thailand churug tiyo ng issue o walu. Ay siyon kat kilon tapat lo walong kamutan ko sunod kan o resolution kan. Senator Carl. Senator Pahrek, Senator Chorus Mawar, tried katla mo tried o ipang bonus floor leader. Mawar, Chorus sabulman kaya tungalan kiran sumaw ang kapitulong kamutan ko sunod kan o resolution kan ay ipang bonus floor leader. Speaker ay jungal wow sa parliament pagkik chailan suspend or tarap business o abali ng basic payo yung bill calendar. Tansya lang mga kamagut mamiya. Pag-youth pan kamagut o miyayer, ay man pag-itag tayo. Katiyam po ng basic payo, ituwan kawait masan sa lasang floor leader yay bill calendar o ibahan po na si Chief Clerk. Legislature Bill number Silubki Riola and Katulmao Bill for an Act, amending 950 2-117 of Pohnpei Code relating to position classifications in the Pohnpei Public Service System and for other purposes, only Korea kim sa Klangwatawat. Kaya din ka katiyanan masinubin kamutan ko sa network o Korea kim sa Klangwatawat ay ibahan po na si mga Chairman Carl. Kailangan may, Mr. Speaker, oni ban pada sa mga kamatin mo ni ain kak melel tiyang kaya sa karan kabung kay bunawa bang kupuran na nilap implikak padang sapul mamulapo ebo makomporting kita sa matay uya kupur mapato yan nilang ay tungal wala pang kupuran may Mr. Speaker wang kumelel ay tungal Vice Speaker ay tungal floor leader ay tungal waw toro rong sunalayam u Chairman Edgar ay tungal wan ki Riyay kabagabayan o ba Senator Chorus ipinman pati ang maluwat o kasama iray kan esansal pati ang time sa ngaranwat. May Mr. Speaker nawa o karakarak ipada sa mga kamatin mo niyo kamagad maluwat yan kakuya kubur kayong kariyaw kaya sa laan wadawat kamadang ko sa nagsilub kariyaw laban niya rin sa gamang. Chansal kamagad Chairman Chorus Mautung kamaguto masa ni o masa ni so kamagat pa ita tabang katyan lan masa nabe miya masa nabe
Chairman. Kailangan may Mr. Speaker. Ele essential panpurakan maurin ko sa network. Apwegi pan miya floor amendment yun napatyan. I mean, pag panpurakan magtepan delwasa wag kailan ka kamalin na binaso buwan kakapulta. Niyaralap yay ko sa net maban. Bukudala sa matay ko sa net kawait sa matay regulation na pali pwede na right on tutangkan. Tutangkan tatangki yang government in Pohnpei state sa barriesak apay step riyawan kag pato yung Pohnpei na rai. Essential me kosunod magun kosunod di tama pan pato ng regulation. Pero matatawag sa pato ng regulation, akamanamantang kosunod wad panalayang regulation na gudagla o yang ako kosunod sa kawid kasampal wad. May Mr. Speaker, imen kabanggi yang Senator Dikanet, Senator Simon, pwede sa marakawid na sainsal. Kawid der kuburatil ong kosanadwad. Ong floor amendment mana na patyang ibinman kabanggi yang Senator Latoro, pwede kawid kan mamiya nan masin ban kamotang kosanadwad. Menen purala o tiyap nanti yan muna kapur pwede. Kau na bataan patyat parwad yang aki irai tuan tetangkan me, ia tetang kiar lel sembari esok. Nan kamatang ko senedut pasal makawit wasa wapatawan me, menen ko senedut tamban cep Oktober ria ke ria esok lemau. Kawit din Senator Lator, kian kak kar kian report o wew penemania. A floor amendment you and kak patolong o kain na wasa. Ako igumet may Mr. Speaker kaya lang kak pasang kau na batang floor amendment wo. I mean, pwede magteka ko maling labanasa. Chairman Carl, muna iban po na siya kamagit magtala komal ti labanasa o pasan floor amendment. Imen patrawan siya, mamiya kamamatan kosyonad kayo maban withdraw o resolution kayo. May kami men patrawan, Chairman, at one magtala delay ni mun calendar kamamatan kosyonad wad. Apaliala resolution ka o pili calendar kom kawit kailangan may Mr. Speaker ima bang kayong kanang o ipatiyang kupromi sa mga kawit na sansal kailangan at tatagot yan kakapandala o patuloy yung paano man sa maday calendar kailangan pwede kawit miya yer ay paan po na siya kawit miya utuban kawit wo iban po na siya kamagit the kawait na miyayer utupe karos mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagit paitar o kamutan ko sunod sidup ki riyaw lebnya riyasak lemau kapantalar imun sabul matray kalender ranwat tadan kakan katla mowe ay ban to na si dalal Israel kan na ban withdraw bill tadan kakan katla mowe and bonus Senator Simon. Kailangan ko may Speaker. Speaker, kom katun ko pura pa. Buwan itan patpatwa. Ay cuma cakap tipu ni wow, datang patram sa pulmamun. Isa-isa din lang may santanot. Dan malugot ay tumalugot pura mi. Pohnpei 5 kilometer. Ano po sila tutang koros. Pohnpei irekan ng patram sa salary o pinabang capacity. Speaker, wow, yung chairman ng committee shop. Nang patuwang wiyata, kamukid yun, ang kakuturo, kamatan, pasyonet ng pasikip tayo, diyang pindial riya sa klimaw. Yang Tapi yaman. Dan siya, ito na ada etik kamukid po, toko kamatan pasyonnet silipikip tayo, pindial riya sa klimaw. Harus mautong kamukid ito, masa ni o masa ni show, kamagit paitar o kamutan ko sa network withdraw ya. Kamu isa na sa inyo. Kailangan speaker, kasi pala ito ko sa karatan wow. So kung mo speaker, may patuwan wiyata, kamagit talaga place, LP number 50, tayo lang pinari sa bibaw na sa matay kalanta na namin.
Wagi amia utupan kamaguto ayman pakitak Thailand place. Kamutaan ko sunod silubuk payo laban niya sa klimaw. Koros placer ang tayo katla mo Thailand men pakitak Thailand main place la ma utra ma kamutaan ko sunod kan koros hok Thailand. Ya pona sa chief clerk puente kapante sa matay to. Miya te pin ba utra. Kamu senator Simon. Talagang speaker ko sa pel ay tingos kartan wow. Speaker isang muamot ko ni patuan wang di chairman committee gusto mau. Men patuan uyata kamagdiyo ang kakapretusan ng committee wo. Kamatang ko sinit ng paslipis di sa tayo na piniyarwe sa klimaw. Kariyaman. Kansal makamagut yung niya Romeo ututo koros no utung kamaguto masa ni ay. Oo masa ni show. Kamagut paitar kamu Senator Simon. Talagang kami speaker men patong uyata ayo kamagit kailan ka place kamatang ko sinit ng paslipis di sa tayo na piniyarwe sa klimaw ng sambatay kalantaran rangot. Chancel makamugut niya road pen kamuguto niya karatay men pakitang Thailand place kamutaan ko sunod silub ko silisag payo labniya sa klimaw pansa matay Phil Calendar. Paros placer ay pampleo kone senator kan niya sa maray Phil Maraban. Speaker. Kamu Senator Simon. Speaker, o sa pala ito ko sa kakataan wow. Speaker, may patuwan wow ng chairman kamdiyan siyan ko. Dan patuwan uyata kamugidyo ang kakudro kamutang kusinet ng pasilipis lisak tuwaw labi na sa klamaw. Chancel makamugut yung niya Romeo ututo paros no utung kamaguto masa ni ay. Pwuhng masa ni show kamagut paita. Senator Simon. Kalaga speaker ko sa pala ito ko sa kakataan wow. So kung mumotre man patuwan uyata o kamagit tayo nagkating place kamutang kusinet ng pasilipis lisak tuwaw labi na sa klamaw na sa matay kalantaran. Chancel makamugut niya Romeo ututo karatay pan pagitak Thailand place kamutaan ko sunod silub ko silisak tuwaw laban niya sa klimaw pansa matay Phil Calendar. Makaros placer ay pan ko na sa Senator Trekan mapilman place to withdraw bill. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Kung kupura bagi yung kak patuan kapin kamu Chancel. Dahil kumalti laban na siya. Kaya lang pamalinda pinasa. May kupura
Pale rong na supplement tail we kupur hormone tail komal dik tail kat pan pil calendar miadre pil mebang utro kami chairman kar Kailangan may Mr. Speaker pergi bantu kalian kian semua itu kalau wasabal bangku pura mo bangku pura kan koros Intuan eu benar may patuki yang Honorable Senator Perez, Honorable Senator Net I mean pati yang rai o nuwa kara kamakut malwat jinka kutro kamu tang ko Senate silu ko pa sa klimaw le banyari sa klimaw chanchala mau kamagut memia koros mau dun kamagut masani ai uwa masani show kamagut paita ro kamutan ko sunat wot patoyor pang kupurkan chairman kailangan may Mr. Speaker pergi dan program kalian kian semua intuan we have to talk I mean beliau pada Honorable Senator kau nuwa kara kamakut malwat kamu tang ko Senate silu ko pa sa klimaw le banyari sa klimaw ang ka place na sa matay pil kalantaran mo now Mr. Speaker, bonus ma Senator Perez kailangan Mr. Speaker, lumaw men patuan sa umamot kita kamugit tayo ka kutro kamadang ko Senate na sila pagpapayag payo na pinlaro sa klimaw. Ito kaya man. chancel makamagut miayer o mia utripe koros me utung kamagut masani ai uang masani show kamagut paita tail utroyer kamatang usunat silip ke paisak payu de banyari isak limau o kamatang usunat wot patta ke bang burkan kamu Senator Perez Sa umamot even lumaw kara pagig tayo ka place dan tan sa matay pil kalantaran ranwat kamadang ko Senate sila pagpapayag payo. chancel makamagut miayer o utripan kamagut miayer karitamen pagita talent place kamatang usunat silip ke paisak payu de banyari isak limau bansa matay pil kalantaran ranwat makoros placer o silahan kamutan ko Senate mebang utro iban pona sa chief clerk Legislature Bill number 3 Violating Saklimao Bill for an Act, amending Chapter 10 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new Section 10-170 pertaining to land in Pahrek for a house of worship and for other purposes. Unwat-wat kayo. Kailangan tayo kakatiyanan masin ba iban pona sa chair floor leader Abram Kailangan Speaker isingal wow sa pal kung kupura iman nuwaw kamagit jalengkak uya kubuku kamutan ko Senate sila buku pail lebenyal reset lemau chancel mau kawai ta kamagat pen floor leader koros mau tung kamagat masani ai uwa masani show pag kamagat paitak tayo bang katiyanan masin ba o iban pona sa chairman and shop Kailangan Chairman Latora yield floor o Senator Simon.
Ari question it ning tunay patuan tampuran patuan po isto on title mic speaker on taxation and record. Sungusungan wagit chapter Isak title Paisak Real of Pwuhng question ng Pohnpei. Pwuhng kapatayang section Isak lapilian of Isak. Bepit palian sabiyo na patronan o sa payas pwe mumotso sarawi kahit sampai sarawi ang kak pasensya diyo. Yung palian sabot ang kak may-mayang mumotso sarawi kahit ang kak tatong. Ai maurin ko sunod me patupan kubro legislature asok. Niralat imat speak kalang. Jangan Senator Simon. Medyo masin ben kamutan Speaker. Senator Pwuhng. Kailangan may speaker. Muna iban yang pacho ay tungkol sa karmisik lang. Kapeng nagkukuran sa machail court makin kalangan ng sukaros. Pacho yang komuwi ay tungkol sa karatan kapeng mo kipwende wow ma siyang inlang kapretonan malwa ay tungkol sa karatan wow pang kupuran mo speaker. Pohnpei ki five speaker, floor leader, honorable members ko. Rail kan me pacho yang kacay ng kalari. Itungkol sa karatan wawan pilmelel pe yang rail kan me pacho yang kacay ng men kapese ka. O pacho ilikin mas tikin to. Ay speaker imen en pinsansal ay tungkol uchuch ong irem esansal ong LP 30425 makapitolong inanan uchung present abuki isak. Wagi tama pan kuita apan inanan mawang rail chon kosan na pacho nan wasama rail pagpaki wa 11 sabmal ayman pakita we had a motion yo chailan reassign ang land kosan that watch pwagi miyak sen ira kutik may mau kian kabungbung la mo na bang ko purpurto nan o chaila ka kamanala first speaking ni wa Riyaman. Magkupura information na Iran makawatan ng Limarail ka. Kamuy Senator Simina. Kalangan speaker. Muna ipan padwa itungol sa karatan wow ka patapat. Pwuhng komuy vice speaker floor leader. Inadang kasampal lagi ansyo magdeban sair sab. Kayaw payes imin badruan. Payes badru yawasa. Koreaw igasampal lagi ko sontian momotso kuya ton tatongon momotso awi pen tatok na bali megot me bang puralang sap anjawot Israel o Palestine mamaul lel ranut pil duwato bil sap nang wen Pohnpei kitri osoges section T iraben sap dari imen magdai bang kitri nang ko sontin tatok lepit sap Kaya delegation kan mauya delegation ni Neo way kaya na wawapan na. Kalangan speaker. Kalangan magkupura ma information Chairman and Shop. Chairman Latoro. Mengkatungi rogang korus. Oh, iga rabana palongnya yang purala patapat. Umainwan mo yung batong ang pilipigosa. Pares lang o kayus mechanical. Yun yung mo kasi. Para lang kami mechanical sang yang Senator Louis. Senator Louis share 1% na yang itu ngabe bilang sign. Oh, mengkatungi yung rogang korus mechanical. Yun pagkita lang tinggi Riyaman. Speaker, Chancellor na mayor motion privilege motion to miya Riyaman pe. Magkupura kamela na irresensitive human o kaya bang kamanata watawat kayo kaprolang committee o puro. Instruction ng committee. Magtay kadlaw shoes mapaita suto paita tribal katianan mas. Kumkupura Senator Pahrek. Speaker, manya motion magchayban entertain.
Thailand return to Masan. Ame motion may kaptalong so Chancel, the kaptalong motion yo kariaman by Senator Arthur. Isuruh wana siya motion na Chancel. Karos mautung Thailand return to Masan ben kamutan ko sunod siya buku payu leban yari isak limau Masan iyay. Uang Masan isyo So kamagit pa ita. Chancel mesabul matay ko sa antin tatok taygan kamanala kamutan ko sunod ni watawat kayu o kaprelang kamiti poran kakan rob o report to mon karyaw kaim saglan watawat karete ban po na siya kamagit taygan kamanata ni watawat kayu o kaprelang committee in finance chairman and staff kom uyata motion Chancel ang mau kamagit mamia karos mautung kamagit to masani ay uang masani so kamagit paita tay kamanala ng watawat kayu upan kaprelang kamitian sap orang kak rob o report kita mon karya o kim saklan watawat kalangan senator ko miete kamatan ko senat Legislature Bill number 15 Legislature Thailand is the now bill for an act repealing 9 PC 2.131 of Pohnpei Code in its entirety and adding in lieu thereof new sections 2.131 and 2.131A to Title 9 of Pohnpei Code relative to leaves of absence, amending section 2.103 of Title 9 to provide consistency therewith and for other purposes. And what kayo? Kaya nga katiyanan masinabi ban po na sa floor leader apram. Speaker ni sangon momo cai sakarag puragan o produk challenge kak kecing nan masan ban kamutan to senet silub ko silisak tuwa wala bunyal ro isak lamao. Paros mautung kamaguto masani ay uwa masani show kamagut paita. Kaya bang katiyanan masinabi may kupurin po na sa mga chairman and health piluwat at sa ina. Chairman and health. Kalangan speaker Pahrek sakarwaw kan me patroyer nilang o nanwasan uya laman itungal sakaran wan kan kamay by speaker floor leader honorable senators Karos uirail kan manan Pahrek trail nan calorie ne mele ramawan kapengo kapayong rail kan me pepeyan men kapesekan. My Mr. Speaker, irem trial so bayan sukset iraga sampaleo o imes sansalata sanger and clerk o bil sansalenan mangon kamu matawad eri eitungal utut o men kamagit trailen sapelman kita watawat kayu o kaprelang kamitian rusanumau o protective o seimak o kapureto nan uyala malamut pagkakariyaman Chancel ang mga kamagut mamia Thailand kaprelang kamitian mo na iban po na sa kamaguto nun po na sa mga Senator Perez. Salamat sa Speaker. Iman amen portion of work assignment mami pon kamatawad assigning finance. Ay cuman sabong. So, health karena iban mutu sukses kalangan motion macam temas masih macam mana Kalangan Senator Perez sansala makamagit Thailand retung tim masan be paros mautung kamaguto masan iyay uang masan iso kamagit paitar paros mautung Thailand kamanatan watawat kayu o kaprelang committee in health masan iyay uwa masani show kamagut paitar utai kamanatar kamatang kusun na silupis lisak payo leban yari isak limaw upan kaprolang kamtin health puran kak report mon karyaw o kaim saklan utawat miete kamatan kusun na chief Legislature Bill number 15 Legislature and Reconvene Bill for an Act adding a new section to Chapter 6 of Title 10 of Pohnpei Code pertaining to the disqualification
of a candidate for elective office in the Pohnpei Legislature following a general election, a runoff election, or a special election, and for other purposes, only what KU. Kadang kakatianan masa na bibaan po na sa matay floor leader. Kailangan speaker i kamagot challenge ng yagburki kemudian ko senate silibugis li sektua oleh banyal ri seglamau. Kariaman. Harus mautong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagut po ita. Biya masa na ba? Men po na sa introducer, the chairman and JN ko may pilwata sa ina. Biya masa na ba? Chairman, Speaker. Kami, Kailangan ng Speaker, kailangan ng Chairman ng JN ko. O sa pala ito kalawang pagkakas. Speaker, kamumatang ko sinet ng to, especially sa floor, napiyari sa Plimaw, tapan ko puriyo, patutupan, pura malwat, kailan ko tiyang pura tayo po yung pailaut na sus ng rambukat. Mahasusus ng mga lautak ng talanan at bukat yung usus Pohnpei, riyanin patut. Riya matmataw mamiya, pwede option kopna koreong kopna pinana ng majority 50+1 estroka yang patu ng consider ko di legislature plurality magtakin na tong meman kana koreong kaslu walian doorway kita kabayo hari kamu batawat kami songan tawit na songan sustu etamet special election songan na kaikan mi kita on legislature kana usus patu to den met absurd kak monti ko ke karabayo me legislature katira kame suto kono ayermen isu sapal prong yaw islo mimur patumuri and nitok tato o walianti ay maulan ko silit bamiyak speaker kalakan from Speaker Senator Simon Speaker, sa pwede sa kawawan kamutan ko siya kami pa speaker kailangan Speaker tungalan ko wow ang obramoy Flora Narbol Senators Chorus ibil katunggi ang ay tungol colleague Senator Simon komandang ko senatwat mon kaway na gambralang kamti na kaway lalan ka patok na ni nangon ko senatwat porque buya panususa non sensitive irawat ma ay ko senat mabang ko senadite ananan patok pasanang ko senataon ni buya pa na sudaban waksang ko sansan meranwat practice wet mia ang na local government in wenu kalab na pasanong kosan at kasanay tuya panisus ang rangkangin na chanta mia ari pwede komatang kosan at kasampaliw met niyan sumakamtiban tolar kanto ko kawito to agdalang kak kuyara prop na o kakapali ari ang numakitat man speaker bote karerela masan pepanasan kamti po rob o kawit toton kakniya ay man yata motion ng close debate o tayo kamanala ko lang kamtiyan chayan ko chance lang mo kawit mamiya Thailand rutung ti masin be pwede miya karyaman ban kamaguto kumay kupura paan po na siya kamagut mamiya karos mautung kamaguto masa niyay Pwuhng masa ni show kamagut paita dari tungkian masin be harus mautung talang kamanata kamatang ko sa net silub kisilisak tuwaw lebanyari sa klimaw o kapralang kamiti masa ni yay Pwuhng masa ni show kamagut paita ruk dahil kamantar kamatang ko sa net silub kisilisak tuwaw lebanyari sa klimaw upang kapulalang kamiti chayan ko kurang kakrop o kaprato momomot on karyaw kem saklar matot chief Legislature Bill number Slipgi by Sakulmao Lairi, Sakulmao Bill for an Act, amending Fellow number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act of Fiscal Year 2025, and for other purposes, unwatuat KU. Talang kakadianan masin ba ban po na sa floor leader chief Speaker, point of information 345 hey kailangan speaker i kesabali jungol surun wow men kamagat jalan ka kuya gubur ki kumadaan ko senate
silupgi pasag lemau le banyal ruisag lemau. Yaman. Chansal makamagut miyair koros mautung kamaguto masani ei Ei. uang masani so pag ei poitak te bang katianan masan be o iban ponese Chairman and Finance o introducer ka. Kami Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, yung arwasa pa bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Kamatang ko sinat silubu ko pa sa glumaw, laban niya rin sa glumaw. Song ukudala sa matay ko sinat makamanamandang o pulban. Israel makin wiya kambiyo yang sumakan mabanggan pagkatar. Nansal me nantame nan kasanti me tatakan suwat etchang pwede karape. Kamatang ko sa nabot song yata ko sa kasanti me ban ekis kamangayla. Wiya ben tatak me ban apali Israel kambiyo kan mabanggan pateng sumakan makin pagkatar. Pintuan insurance akan katar. Kabal mamia pergi semua makan anak kampiyo sudah kampiyo kak yang pergi isabarai sudah mia asal mau kengkak mimi awi kampiyo tarala mia experience me pergi awi kampiyo lella numuni pante ai maurin pasanat what my Mr. Speaker pag mamia nintuan uya bentatok o nintuan ipa Senator Pahrek, Senator Ned Nuya tarin kamutang ko Senator kaya nga kamanatan wat kayo o kaburatuang kamitin mo ni kalangan ba Kaya man. Chansal mau kapeset kawawan kamaltan ko sunetwat miyete masan be Motion close to bed. Chansal me miyer kamagat yu taran rutungiti masan be o miya karyaman pe koros mautung kamaguto masani ei uwa masani so kamagat paita tayo rutungti masan be koros mautung kamutan ko sunetwat o watawat kayu masani ei uang masani so kamagat paita tayo kamanatar kamutan ko sunetwat watawat kayu o ban kaprolang matay kamitian moni orang ka report mon karya o kinsiklan matawat miyete kamutan ko sunet chi Legislature Bill number Silbuki by Pahrek is a small bill for an act adding a new chapter to Title 2 of Pohnpei Code relative to legislative immunities and for other purposes. Unawatwat kayo. Kaya nagkakatianan masan be I will ban po na sa floor leader. Kalanga Speaker men nuaw kamagat mo kasambalwat jalan ka piyo burki kamda ko sinet silupgi pasag payo le banyal ruisag lemau. Chansal mau kamagut memie koros mautung kamagut masani ei uwa masani so kamagut paita tayo ban katianan masan be o ban po na sa Chairman and Chayan ko. Kailangan Mr. Speaker. Noon iban baruan kamawa masan pen kamatan kusinat silbuki pasok payo ay men doon may mga itong price pagbagian kag pitagila pitoyer met kitail mete akolaman Dahil korum siya kadlamon. kamadawat yarlap speaker men utong sa madail ruwasin pasan kusanet ong wala ba usustagan mel legislature me kin parutong meeting regular o committee to subcommittee o bil purala sang committee pues mo chansal me niye legislature kay me niye kaupe parang rail ni ansyo marawu ya tok wangak agis abali uyaban kan wangak wow me samarail tasan paruanan sustamen engak mie o Israel son kagala ko senet kan ran blik saya kata mau nian som me
Israel Padroner me Warren Senatorman, the Tangatang Ponan, Aren Honorary Banka Wuter and Gak check mau ma legislature kat nam Yukubur, the show rap Kawut, the Chanceller me Mia Walia Bega me bill citation Ponal, I should have been Padroan Menuam, where the Niansumera Padroan Kaurel Tiponal, I will Kisang Soran Senator Bugat, I will we are Casaroyu, Niansumera Kaurel Ranana and Gak going to wear. And then come out I will mere Kolokope. Maman Bank Awella, Cossenet, me Utsumata 11% Cossenet, a bankaker, alla Kolokopen, wine, child democracy, the Chilitin and Mochang, Francis Takabatayo. I met Moran Commodang Kalam Speaker. Kailangan Chairman and Chayan ko po kapesyan kamumutan ko sunod silip ko pa isak tayo, labi isak lima, miyata masan na Ocean and Rajang Timasin Pes, I will not kayo, Mukabralang Committee. Chancellor mo kamaguto, oros mo itong kamaguto masani ay, Pwuhng masani siyo, kamagut pa ita, tayo itong pier masan na oros mo itong tayo sa bulman kita, kamutan ko sunod silip ko pa isak tayo, labi isak lima, matawat kayo, masani ay, masani siyo, kamagut pa ita, tayo kamanatar, kamutan ko sunod wad, matawat kayo, pan kapralang kamitian. Chayan ko, parang kakan report, mon karyaw, kimsak lang matawat. Masular, kamutan ko sunod, pan, tayo kamal, labinansyo. Tayo kamal, labinansyo, on floor amendment, on kamutan.
tayo sa pahal, o tayo sa pahalan na sa matay uya kuburo, muna tayo kumaltik tayo kat panpil calendar, o ipan, na sa Chief Clerk, o kamutaan ko sunod, makapandala, nimon calendar and ranwod. Chief Clerk. Legislature Bill number Silupki Riola is now Bill for an Act amending 9 PC 2117 of Bombay Code relating to position classifications in the Bombay Public Service System and for other purposes only karaoke sa Kalamawat. Kailan kakpiliw katiyanan masinabay po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga rawa sa pal, bangko puro mo yun, bangko puran karos. Niwawo karagarak, ay kamagat ka ng kaksabali, masin ben, kamotang ko sa net ng Silupki Riyaw, laban niya reisag na mawang kariyaw, okay, sa Kalamawat. Chansya lang mo kamagut mamiye, pwagi miya utupan kamaguto, karos mo utong kamaguto, masani Pwuhng, masanisyo, paitak tayo ang katiyanan masinabay. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, nuwawo karagarak, iman kamagat maluwat siya ng kak masa ni floor amendment ng Silupki Silisag Payo, laban niya reisag lamaw. Nan masinabay pil, kailan masani floor amendment Silupki Silisag Payo, laban niya reisag lamaw. Karos mo utong kamaguto, masani Pwuhng, masanisyo, kamagat paitak. Miya masinabay floor amendment. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa pal, bangko puro mo yun, bangko puro kan karos. Iman kabanggiyang Riyan ang Senator Ladoro kawid masansan ng floor amendment what and kakay na nila kamutang ko sa nanurot ang report o karong-rong kan mamiya ari nintuan kamutang floor amendment what batawan lain resak payu wasa lain resak payu o murin wasa batawan resak nawan padu diyang memanen ko sa network panmanaman purala tepta nantian monuwat yak chobeo resak payu o niya sa water, mga panmanaman la, talag-talag kampihan mo niyan, kakawitan nuwan matang koros, ang kabinang legislature. Ananaban mo niyan, makunengan kamanaman tapo, napali inangan ko sa nanduwat. Ani aralap, ikawit na sa itab ng program. Speaker, kailangan Chairman Carl, pwede kapesan, takawawan floor amendment, Silupki Silisag Payo, laban niya reisag lamaw. Nito masinabay ko kamo, Vice Speaker. Kailangan ng Mang Speaker ay tungal sa karanwaw sa pahal. Kan ko bro mo ko flora no Senators Karos. Speaker, ang ni flora amendment niyaban wagit komutang ko sa Silupki Silisag sa Silupki Riyaw. Dabi niya reisok lamaw bato kala length of service Speaker. Kawewe toto niya ibil kapung ko. Abiyat may mambatuan. Ng 10th Legislature, kamanala, length of service ang tontotok, 2 months. May sampar yesok, patutalal sampar paisak, ito tong kinan Legislature wood. Kiyong step riyaw, parwo education, kiyong step pildiral tontotong ko. Muri uya totok yun, makusunit kamanata, non-budget, o patuyong tontotong ko. Padoto lelewanan so kawewe na ramas ay call opportunity o kacungin lalapot labil lo kaya wat lalapot meta pa resign sang datok rapaki datok mau meta pa kukula sang Pohnpei para rapaki maurma relakan milalapot wawa puko tuton meti sodo kacung yu government nang kubrata puen kacungi ano mas puko lalapot labil lo kayan Pohnpei lalapot yay maur mamiyanan kabigibigitan length of service mamiyaw Mang Speaker yater buko kawata ko sunod may sote santiyonan ko sunod sote man PSSR yaraman alagawe PSSR legislature tatong ke manual of administration malang kabung tatong ke manual of administration at equal opportunity equal service ang tontotong koros and Pohnpei anana bara riro bukat anane muyawi moni masudo moni chobi anyamia tame sutukan biya ko kamapun tontotong sang nikarabo Mang Speaker man pagik dalang ka close masan pan 334 floor amendment
o Sapulman kita. Kariyaman. Vice Kom kupuraya ma bagi Senator Simon kawatan ni lima mon kamagita. May kupurayan pona siya ma aktaila ya pona siya kamagita nito. Kamu speaker kau sampai lagi cuma sekarang mau. Vice speaker kau katun kupura. Speaker kaitan kurang laut tiwa on itu walmen. Kapasa. Imen patruan na essential ang kamting finance na kak share mo mas kakapin mo. Contoh tok tabang. Etan purala upatuan the track sama Pohnpei. Uyawan monument kita na nasan lang on retraction. Tak saya. Kailangan Senator Simon ibangan po na siya Chairman in Finance may kawatan ni lima mon kamagitin. Puchung timasin ko. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungal wa sa balbang ko puro mo yung bang ko puro kan karos. Iman uya tungal kapyo nga ngay tungal Vice Speaker puro kawit mo may sa balman ki. Ninduan ko puro mau, misan ni kamanamantan. Tatawad niya mo kit nan legislature case. O ente ang kamodang ko sa natwad. Matmadaw may miyan ang karong kan. Utang rob kanina yung bang uya upo ki. Ele miyan ma kakade Pwuhng nan rob mayangaki Israel kan melele sambar yesek kagade mayer melele sambar silisa ka psaik isapen lalapatin tatak tatak wo utang kami di pambato yang lala nanti yan mo nito kan wat child kadiye na to ni kintiyan mo ni wat sansal me kasantin tatangkan ele September yesek limau kemudian mo ni korespampu yesek Hari tatakwa dan kagapuel buena pali Israel mereka magtay kamanayangan nan patet. Sansal Israel tuan tatak limmen. Kamanaman yang nan patet buat jap monu sudah kagapuel. Wegi kosenat buat sudah kamanaman. Mepan authorize, release and pui magtay kosenat nan CPA na pali pui nan Israel tuan tatak limmen buat. Sudah todo. Api kamelele ma rob kanene pan uyawi agagade toto apun sansal ma uya ben tatawat moged nan legislature case niya moged nan legislature case puelte nan kosenatin budget isangan uya ben tataw magtay isang apali ki tatawat nan tiyan monuwat o kawitin executive kosenatiwan kak kamanamanta puel ben tatawat en kak Pohnpei chayo Tama apali Israel tuan tatakan pan ros kamarain angka kapali yang Israel tuan tatakan koros mepul pan PSSR. Area sudah laut sudah todo. Song kosen kesempal buagi. Angka kalau lalapatin Israel tuan tatakan me kin kayan ta pan kawit mawan government in Pohnpei state apa lagi ele separai dia kin kagade jadi car arawut rabag tatak todo. Kami lele me ben tatawad pilban koseneti tatak mau kan me nimiya na newe kampa may Mr. Speaker imen kapure yang rob kanini pamiyaw muran ranwat o nantiyan mo nakap kauna batan Israel kan magkagad suti patronan tatak makamanaman lar panudana pol padawan met po Tamiya pikasan mo na tayo bang kadiyang nawatawat karyaw. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, saan siya lang mau kawewe and Chairman, masular, masin ba ipan po na siya? Kalangan Chairman o kalangan Speaker? Kalangan Senator Simon, kahit katiyanan kamagit penrutung iti masin na floor amendment, karos mautung kamagito, masan ni Pwuhng, masan ni Iso, kamagit po itar, karos mautung kailan kamanata floor amendment sidup kisilisak payo, Lebenari Yesak Limau, masa ni Pwuhng, masa ni Iso, kamagat pa itarok tayo sa pulaman kita, floor amendment, silup kislisak tayo, lebenari Yesak Limau. Solar floor amendment, yete floor amendment. Solar Speaker, man nga ta motion and close main motion. Chance lang mo, kamagat mamiya, tayo lang rutung tim, masa na ban, kamutangan ko sunod silup kuryaw, lebenari Yesak Limau. Karos mautung kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni Iso, kamagit paitar. Pagkita bang katiyanan karyaw kim saklaan watawat,
Supplementary rule may require duplication pansality o kamutan ko sunod silub kriyaw lebanya riyay sa klimaw uyalar kamutan ko sunod silub kriyaw lebanya riyay sa klimaw LT1 o kaya trail kamanatar floramen ganwat kay ban katiyang nanusyu so iban ko na sa chief clerk. Senator Abram. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Amen. Senator Irons. Senator Joab. Senator La Torre. Senator Le Pen. Senator Liganet. Senator Louis. Amen. Senator Miguel. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Kapwuhng tu ia utung kamoto. Senator Simon. Senator Simina. Amen. Mr. Speaker. Siya magtrail may act woman may usus o usus sak tuaw o sotra mauwang kamutan ko sunod. Kamutan ko sunod silub kriyaw lebanya riyay sa klimaw LT1 kamanaman na ranun. Speaker, Speaker, ibarwan kami lalam ansaw kasampal. Moment of silence uya delegation in sakwa sanana yang patang relapal. Remain Speaker po kita tongkan campaign finance man to talk lakap. Ay mamiyata ka magatiw dalang kamaltisan ng session from sa palpanan niya next week. Miyamang Speaker. Pais kom kupurama abo resolution kay so child komal Speaker resolution ni kawait macam faiz up miro Lan Speaker ay tunggal sa karan wow sa tal. Muskila puron tunggal lela may kotapal.
ang buwagin niya resolution ew teriyaw mina ng karwaro kareta speaker iban tungalela itungalmus iman padawan kabriyesang ay tungalmusan Kaya ben, Kailangan kupurma mamia siyang pa speaker solar motion and run moletic karatak tayo kakatrakatla mo tayo lo ipan po na sa floor leader. Speaker men pagkailan kapali resolution calendar. kaya man. Dan sa lang mga magkamagit miya tayo sa baldi ang resolution calendar o tayo katkatir po ng basic lumaw yung resolution calendar. Ran po na sa chairman and finance. Kailangan may Mr. Speaker. Itungal Pwuhng itungal Vice Speaker po kukupur mo may sainsal. Kailan ka kadlamoten ng tatakot. May Mr. Speaker nuwaw karakarak ipada itungal Vice Speaker. O kamagit malwad yan kak withdraw kamadaan resolution o pagkuwano laban yari sa lima. Dan sa lang mga kamagit sa chairman Carl, karos mo itong kamagit masa ni Pwuhng masa ni show, kamagit pa ita, o tayo withdraw yung resolution what. Kamu, chairman? Kailangan may Mr. Speaker itong alawa sa bal bangko puro mo yung bangko puro ang paros. Ninduan we have been tatak. I mean nuwaw karakarak kamagit yan kak place resolution of kuwano le banyari sa limaw na sa matay kalanta. Pwede miya kamagito, miya utupan kamagito, I mean, pagkitak tayo ng place, kamutaan ko sundat, kamutaan resolution of kuwano le banyari sa limaw, bansa ko matay resolution kalanta. Kamu, Chairman Net. Kailangan kami speaker. Man padroin sa karakita may tungkol sa karanwawan patpatote o kapenggi so delegation kupung lalan ulen Pohnpei o bangkak may tata minute riyaw de silu. Iman padroan wiyata kamakitin withdraw resolution ng bibukawalu lebinyari sa klamaw kagakariyaman. Kariyaman. Chancellor mo, kamagit mamiya, karos mo utong kamagit masa ni uwa masa ni so, kamagit pa ita, masa na ba? Kamagit Chairman Ned. Men padrawan wiyata kamakitan kalangan o place kamutan resolution ng bibukawalu sa klamaw non resolution calendar. Kariyaman. Chancellor mo, kawaitin Senator Ned, pwede utupan kamagit miya, iman patrawan pagkitak tayo ng place, kamutan resolution of kuwalu, laban niya rin sa klima, bangsa matay resolution calendar. Kamu, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker itong alawa sa bal bangko puro mo yung bangko puro kang koros. Pwede puya benda dog makin nanti yang pergi way nampakan intuan pukul-pukulinan tuon mangan resolution buka diamond yield floor Honorable Senator Simon resolution of pukul 5 mangyari sa lima. Kailangan Chairman Carl yield floor Senator Simon. Kailangan ng kami, Senator Carl, kailangan ang speaker sa balay ito ng Slantan Wow. Speaker ni Wow, ang patrong yata kamukit yun, kapritusan kamutian finance, kamutan pagpag, ng pilimaw, lapinyarin sa pilimaw. Kariyaman. Chancellor mo, kawait mamiya, tayo ng utro, kamutan ko sunod ang pagkilimaw, lapinyarin sa pilimaw, o patrongan tong pangkupuran mumot, karos mo utong kamagito masa ni Pwuhng masa ni so, kamagit and withdraw, paitar, motion in place, Senator Simon. Speaker, sangan mo to. No, wow, may patuwan kamukit dahil ang pating place. Kamutan pagpag ng limaw, abiliri sa limaw ng sabatay kalantarangot. Kariyaman. Chancellor, magkamagit miya, o pwede utupan kamagit mamiya, iman. Pagkitak tayo ng place, kamutan resolution of kulimaw, lapinyarin sa kulimaw, bangsa matay resolution calendar. Mamaura, ibang po na sa Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker itong alawa sa bal bangko puro mo yung bangko puro kang paros. Ibilaw bada itong Vice Speaker o nuwaw karakara kamakit malwat. Yan kag withdraw kamutan resolution o pag-isu laban niya rin sa klima. Chancellor mo, kamakit mamiya, karos mo itong kamakito, masa ni uwa masa ni so, kamakit paitar, o tayo withdrawer, kamutan ko sa resolution what. Motion in place, kami, Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker, nintuan we have been tatok, ay bilaw bada itong Vice Speaker o kamakit malwat.
in kak place kamutan resolution of issue lebihnya resek mau nan sama macam kalender. Chan salamau kamagut mamia. Pagi mia utman kamagut aimen pagi tak Thailand place kamutan resolution of issue lebihnya resek limau bansa macam resolution calendar. Pagi Thailand we opener me resolution tekan ban kapan talawang niat ai ban ponese chief clerk o watawatan resolution bukan. Legislature Resolution number Pwuhng proposal for resolution. Further amending Legislature Resolution number 65-24 as amended to provide for the legislative acceptance and approval of additional grant for the state of Pohnpei for adoption. Jangan kakatian dan masih ni ban ponese floor leader. Kalangan speaker nuwa wi pegak caran kak wi burgi resolution Pwuhng lebihnya resek limau. Karya man. Harus mau tunggu kamagut masa ni Pwuhng masa ni show pagi kamagut pagi tak terbang katian dan masa ni oi ban ponese introducer and resolution chairman card. Kalangan may Mr. Speaker itu ngal wasapal bangko pura mo bangko pura kan koros resolution di pagi ta Vice Speaker floor leader Romero sama kamitin mo ni. Pag maluwat yan kak ang o kamanada muni yung makin patota o apali audit makin uyang sama tayo government nan para kan sansal na munuwat pa na pali audit may panuyaw nan tiyan muni mo o munuwat kun pato sang US Department of Interior napultan munuwat pa kamatangala tatawon niya ban makit o apali tiyan muni magtayo to sang lala ay kawit mamiyan ang resolution by Mr. Speaker. Resolution kami Vice Speaker. Masalah masalah resolution ay pan pon sa kamagut Thailand lutung te masalah koros mautung kamagut masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paita Thailand lutung tiar masalah resolution apu kuano lebihnya resek limau. Koros mautung resolution wat kawatan 5 Cancel McTail Mek Tuaman Ranwood Tay Kamanatar Kamutan Resolution of Kuano Lebanyari Isak Limau New Choose Isak Tuau Sotomau. Chief Legislature Resolution number Pwuhng Isak Limau proposal for resolution expressing gratitude to and honoring the worthy engagement and participation of the legislature of the 4 states of Pohnpei, Pohnpei, Pwuhng for their prospective leadership in formulating the alliance and assembly of the association of the legislature leadership for the unity of the states, all for us, conveying the utmost appreciation to the Speaker of the Pohnpei Legislature and the organizing committee, senators and staff for the successful hosting of this revolutionary and historic assemblage, and expressing deep gratitude for the generous support of the private sector benefactors, government agencies, and public corporations that were dedicated to this event, and which all led to the overwhelming success of the first All for Us General Assembly for adoption. Nangkak ketianan masih ni ban ponese floor leader. Nuwa speaker men pegak caran kak wi burgi resolution Pwuhng lebihnya resek limau. Koros mautung kamagut masa ni Pwuhng masa ni show pagi kamagut paita terbang ketianan masih ni blok mai kupro ponese ma introducer and resolution with Senator Ned. Kalan kami Speaker kay sabala itong sakaran wow. Kamutan resolution number Pwuhng lebihnya resek limau. Ye supplement pinin ko kusunet kay sa kiw
kamamata and congratulatory resolution on Israel ko Speaker Upisir and Pwuhng ko Senate and Way Payo and FSM o Israel mekatin host tatok po kau paita po kau kayun uyalaman mo o Pwuhng ko Senate unsak ilaki ki niye yan pata o paliata kamatan ko Senate wet kamatan resolution wet onen kapeng kalangan kayu ang kauno puye ke paita and song Rusian me uyawe me Israel Pohnpei host imet niara la po pekinuwa Thailand supplement kita resolution and congratulations with the kapeng with my Mr. Speaker erer Senator Net Pwuhng kapesen resolution yata masuk kalau senggalabang cukup Speaker ay tungol kapeng okay uptown what of resolution what kami elemen tutus ranit area punya karwaru atau pat penoplan war hari nite sang songanro essential kapung del patoyang kali kan nepiliang sawas nan mga resolution amamiya wasam essential nan kali ko essential nan palwaron resolution when sakayo kanila mano kay niyan so kamakitid niya iraw to so patuang kami lalam palisilito tayo sawas hari eso de patuan eso de essential yang ini maistuman sa bungalas nan bangon title and resolution kabengka chorus in general atau yang chorus masawas it is specific art in general chorus kabengwat token Teka kamanala resolution what teka kata resolution choror kuan kabengan directly o masatikan nagtailman and specific kami mo ikasombal git paliga niyang sawas me patawanta cho me resolution te bang kamanamuran met position ko pa niyan so me essential nan net na ekapantala o flora man niyo patolo tengka kapaliala esikak ko neutral kapung eu te supplement Speaker. kami Senator Perez Kalan Speaker di Barawan Kapung ki kawit sang pais iban Barawan kawit magtail ban with submaterial resolution ban toko Kapung dahil kag tayan ki formatin atakin wiyata resolution Pwuhng dahil patsang mela resolution on Kapung konangan gag wateo eu magdal ban kapung shipping company wa resolution apiliang nagsawas kita money and resolution ayarman tay lampi pa na resolution I mean patawan kalam Speaker kalangan imi patawan at kapung water moment general iutung resolution kang malangkat kilong an kakan toke ewe pali masawas kwan kak inalangan to paluwo on kak science la tayo nilin kapung ki sawas puka kami Senator Net kalangan Speaker kapeng ke kawit kan memia trail so katin lap ko puro paliata atop resolution or labwet pisitungkan nak itawento may bantok ke iwe pali mentuan sakarata karakarawat ay men patron yata kamagit Thailand ting dimension pe was atop resolution wat baga kariyaman Chansa na mo kamagit memia
Koros Mautung Kamaguto Masani A, A, Uo Masani So, Kamagut Paitar, Tairutung Tier Masanaban LR, Apukuwalu, Lebniari, Saklimau. Koros Mautung Kamatan Resolution, what Kawatan in Lima Palimaun. Chanchal Makupura Tile Me Ektuaman or Ranwood Tile Koros Kamanatar Kamatan Resolution of Kualu Lebniari Isak Limau no choose Isak Tuau A or Sutamawu Alan and Pur Korosian on Utut and Resolution of Kualu Lebniari Isak Limau. Meter Resolution Legislature Resolution number Kilmau Line Isak Mau proposal for resolution. Further amending Legislature Resolution number 55-24 as amended to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Talanga Katian and Masinabe, I ban bonus, Solmata floor leader, Abram. Kalangan speaker ikamat challenge ka wilamalam ki resolution of Gulamau Lebanial Ruisak Lamau. Kariaman. Koros Mautung Kamaguto, Masani A, Pwuhng, Masani So, Kamagut Poita, Teban Katian and Masinabe, Oiban, bonus, Senator Simon introducer. Kailangan ng kami, my speaker, pasapay ito ko sa katawa pagpuramiyo o sa Torang Koros. Mr. Speaker, kamutan pagpag number of Gilimaw, pagpag imwalwat rin katin kamana. 1 century mapatutusang government in Japan. Napagpalunod talat tuwanin tuwakit walit kilometer tuwaw. Pagkak sa wasa yawitan water system ay spulan walit. Para rin tuwan we have to dock. Asal-asal may siyang munikan may pito utang tayo para nanay pagkiyak pura tayo. Nariyay may papagwat patugin na bagpagtay. And pagkit tayo nagkakapaling Kailangan speaker. Kailangan Senator Simon, Meter Masanaben, Kamutan Resolution of Kulimau Lebanial Isak Limau. Kamuy, Senator Pahrek. Salamat, Mr. Speaker. Kapag resolution of me, Paban Council sa mga ito, yung tayo lapalila branch siya. Sa nagkarabiman pa doon, utrong ang kita motion dyan rutong timasin pa. Kariaman. Chanchal Makawait, Senator Pahrek, Sana Rutong Timasinabe, Masular, Masinabe, Iban po na sa Kamagut, Koros Mautung Kamaguto, Masani A, Uo Masani So, Kamagut Poita, Tayo Rutong Tier, Masinabe, Koros Mautung, Kamutan Resolution of Kulimau, Lebanial Isak Limau, Kawatan in Lima Palimaun. Kailangan Nolmatail Usus o LR Nambe Apukilimau Lebaniari Isak Limau Usus Isak Walu A o Sutamawu Ranwood tayo Kamanatar Kamutan Resolution of Apukilimau Lebaniari Isak Limau. Yay, sa Nolmatail Kaim sa Plan Resolution o ipan po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number Pisula and Isak Limau proposal for resolution. Further amending Legislature Resolution number 55-24 as amended to provide for the legislature acceptance and approval of donations for the state of Pohnpei for adoption. Kailangan Katianan Masinabe ban po na sa floor leader. Langan speaker wang sabal kung kupurayman kamagat challenge ka wilamalam ki resolution silugo pa sa payo Lebanial Ruisak. Koros Mautung Kamaguto, Masani A, Uo Masani So, Kamagut Poita, Trabang Katianan Masinabe, Iban po na sa Chairman Carl, introducer. Salamat, Mr. Speaker. Itong alawa sa bal, bangko po na mo yung pangkupurakan ko. Kasi itong alkapin mo, itong floor leader po kawit mo niya. Kaya kakadiyang nan masin pen resolution of Kisula Lebanial Isak Limau. Sa resolution with my Mr. Speaker, kawit maluwat yung ang monument donated po yung kaksawase all for us the Assembly of
the Association of the Legislature Leadership for the Unity of the States, to talk kasambal mawiyawiyar. Essential palikan sawas yung embassy in China, Petrocor o FSM Development Bank, resolution in KAPWARESOU or panguyawita ang ewo palipukat. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan yan kawewan resolution of issue labi niya Riesig Limao, Chairman Carl. Miya termasan na ba? Speaker, Kamoy? kapag di tatawag tangga labata moniya at tatawag sa nagarapo man patuon yata kamukit motion and kak tangga project masid man resolution. Masular masin ba ay bahan po na siya kamagit sa Chairman Pahrek, Chairman Timasin pa. Paros mo itong kamagit masan ni Pwuhng masan ni So, kamagit po ita. Paros mo itong kamatan resolution of issue labi niya Riesig Limao, kawatan ni Lima Palimao. Chancel dahil kamanalar kamutan resolution of issue labi niya Riesig Limao ni usu sa isa kwali way o sa Pwuhng ranwat tribal kamanalar kamutan resolution of issue labi niya Riesig Limao. With the privilege, Mr. Speaker. Chancel masular resolution o daan po na si Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, labanan dato dahil perinuyatan na sumurumot. Dahil nuyata ramas kayo man choto bilunsak. We are not perfect. Sa maray rule, wasang na paruan aso na encroachment ma rachon taong kamban tiyar tamme kot me. Choto bang yata substantial change aran gag kapungan na spell na miye doon sa maray rule. Ay mi man paruan karamante sang ni Karbeu ibil man paruan paruan buliante o motu to telgak koros mangim senator net patutar mana gak pilkapakap kiolo buan kan kisilok mau oi sapalto ni rosono kailai iban paruan yil floor on floor. Angan Senator Pahrek, Melad Kawit, and Chancel Sang Kamui, floor leader. Kalangan Speaker Regional Sekretariat Wow Sapal. Speaker di kamelem sa majal kaway tamiyar kung katangkan pagi yang seglar ay ban segera puramailo pagi jalan ka komal sang nanuya kuburo sabal bana subject to call. Kariyaman. Kalangan floor leader, pwede kamagita miya Romia, utupang kamagita ipan po na siya. May kupura mo na ipan po na siya, po na siya mga chairman kan. Miya pa kayo? Chairman Latore. Chairman Latore yield floor o Chairman Carl. Chairman Carl. Mr. Speaker, itungal wasabal bang kupuro mo bang kupuro kan itungal kapungong Tuyero President Latore bagi asuma mi bancungalan kiyang Committee in Finance so look we are member chorus kay mantabiadar karong-orongan sa matail CPA and parent monetary category ko no lakap kaptanan chamber kulak tuaw. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman and Committee in Chorus, Chancel Chairman and Moni Kabese Trail Mailman Katianganan karong-orongan budget and 2026. Kangang uyawiyang member chorus niyang patrang chairman non-chamber kulok tuwaw patrola lakap. Kamu chairman and shop. Kalangan speaker ay tuwaw sa pal ang purakan chorus tuwaw karakarak itu kamtin finance kan kapilman biar lakap anjogis murin finance lakap kamtin jabang kakibanan ng conference one mo sa bilbang sa tikit lakap Kalimantan Bonding abalita to ayun Chancel Takay sang Chairman Latore Committee shop Pansite visit lakap o may biban katpana lakap kulok Chairman ban main ni siya wasab bagi Committee in Finance pan tabir kulak tuwa.
Kongong uyawiyang Vice Chairman o member ka ng Pahrek Chairman Kadkadaur. Kamu Chairman sila. Kailangan speaker kaysa ba like tungkol sa karataan wow. Kung members in Committee on Education, resolution 2 sa issue, risag lima o kumain nagkatarpo. Ang siya magkatayban sa bali na uyagupur, mamiya, iran kapatapat, tingnan huwag tekla, kumain lang ka, kung ano pa yung kumain lang ka, kumiyang mail. Sabul mo malansyo, kang kakatarpo resolution 1. Pepit, kapin, wang rin school kan next ang CUN. Eri mamiya, iran kapatapat, mabahan, kabatayang, siri schoolun Pohnpei pon nan sampa, ak may bikaw na bata, magkatay lang ka kapali. Halangan. Alangan Chairman Seminar, Chairman in Education, kawait yang kami. Speaker. Iran kapatapat mamiya ong resolution an kakan kau na bat. Miya pakai sang kami Chairman Leben. Kailangan speaker. Sungal wow. Kapat-kapat. Mayroong PWDC members na niya try meeting yung Klok Riyaw. Mapit no nominee. Pranes, Klok Riyaw. Insya Allah mau pakai sang Chairman Klok Riau sebelum memail orang-orang Klok Riau. Halangan. Kongong Bilwiyawing Vice Chairman o member kan chorus. Kami Senator Dewey. Kalangan my speaker, menpada Chairman in Health o uya sin pakar moto-motong kids member in Health Committee kan niya Health Symposium yung mabaw niya January September niya sa Riau lagi sa tayo aran Health Symposium yung mabaw yawi kung mga invitation niya magang kakpilpat siyang Vice Chairman Pwuhng Chairman na paso cepat kalang Chansal pakai sang Acting Chairman and Committee in Health Senator Louis. O kongong uyawiyang member kanan Pahrek Acting Chairman Louis o Pahrek Health Symposium na patungan. Point of information, Mr. Speaker, Pwuhng kasambal mo. Kami Chairman Card. And Committee in Health Symposium and Executive. Kamka kawait ma we and executive na announce to committee nel terangkat pilpacha ikamelele invitation of Kadkadaur and speaker Chansal pakair memie o committee the acting chairman Panulian Chaitier o Pahrek executive o Health Symposium o Luke Piluyawiyang member kan memen Pahrek acting chairman in Health Louis Akmal Pahrek kakulian Chaila o Health Symposium memie miye pakair sang chairman kan o senator kan masular ay panpo na siya kamakit memie Thailand Kommal Tisang Uyakpur o sa paalban na subject to call. Karos mo itong kamakito, masani Pwuhng, masani so, kamakit paitar o kalangan ko puramail, senator ko karos, sabal matayal uya ko pur erer,